Kamuso ka lebele ke konokono mo botshelo le mo kgolong ya losea. Ka jalo rotlhe fela re le setšhaba re tshwanetse go itshwaraganela gore e atege. E le tsela nngwe ya go rotloetsa botlhe go tsaya karolo mo kamusong ka lebele. Lekgotla la boditšhabatšhaba la botsogo World Health Organization le segetse fa thoko beke ya ntlha ya kgwedi ya Phatwe e mo go yone go tshwarwang beke ya kamuso ka lebele, World Breastfeeding Week. Monongwaga beke ya kamuso ka lebele e ne e tshwaretswe kwa motsing wa Tutume. Mme pele ta re simolole thulaganyo ka go tlhaloganya ka botalo ka beke ya kamuso ka lebele. Beke ya kamuso ka lebele ke beke e leng gore ya thomiwa ke lekalana la WABA, World Breastfeeding Week Association, ka ngwaga wa 1992. Mpeo beke e ipelelwa ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya August go simolla ka di 1 go ema ka di 7. So le rona hela re le Botswana re tabo re ipelela letsatsi le mme ebile ke letsatsi le gore re tabo re ipelelwa mo motsing wa Totome. Ngwaga le ngwaga ka beke ya kamuso ka lebele go nna le sethogo se se bewang ta jaanong re utlwe gore monongwaga sa reng le gone gore maikaelo mogolo a sethogo se ke afe. Sethogo sa monongwaga sa re kgonagatso kamuso ka lebele dira pharologanyo mo batsading ba ba berekang. Re tabo re itebagantse le batsadi ba ba berekang monongwaga. Maikaelelo magolo a sethogo se ke gona gore re supporte batsadi bone ba rona ba ba berekang, bomme ba ba amusang ka lebele mo ditirong tsa rona. Re tshwanetse gore re le community le borrabana re supporte bone batsadi ba rona ba ba berekang gore ba kgone go amusa ka tsosologo. Tshwanetse gore gongwe re le ko ditirong re he bomme ba rona nako ya gone go amusa ka lebele. Sethogo sa monongwaga sa beke ya kamuso ka lebele SAR kgonagatsa kamuso ka lebele, dira pharologanyo mo go bomme ba ba amusang mme ba bereka jaaka re sa tswa go utlwa. Le fa go ntse jalo sethogo se sa bo se patilwe ke melaetsa ya botlhokwa kgotsa key messages. Ta re utlwe ka melaetsa e. Na le ditsetana tse leng gore ke di-objective tse 4 tse leng gore ke tsone tse re tabong re di lebeletse thata mo ngwageng ono. So re batla go tsetsana ya ntlha ke go itsise setšhaba ka maitemogelo a batsadi ba ba berekang mme ba amusa ka lebele. O ta hitlhela le gore batsadi ba ba amusang ba na le dikgwetho ha ba setse ba tshwanetse ke gore ba boele mo ditirong. Ga ba kgone go tswella ba amusa ka gore ga o lebella seemo sa rona mo ditirong o hitlhela le gore madirelo a rona ga a rotloetse kamuso ka lebele motho a ntse a le mo tirong. Motsadi o hitlhela le gore ga gona ga e leng gore ga ngwana a ka mo itisetswa o ta kgona gore a mo amusa a le teng kana a kgone go ya go gongwe a ye go gamela ngwana mashi a mo a beele gore ga a boela kwa lapeng ngwana ba kgona go tswella a amusiwa mashi a lebele. Ya bobedi ke go rotloetsa gore malatsi a duelelwang a bomme ba ba amusang ka lebele ba tswelle ba duelelwa malatsi a bone ha ba setse ba boetse mo ditirong. Gore di maternity leave ta kirelo tsa bone gore gongwe ba di duelelo di le ditelelenyana gore motho a kgone go amusa ngwana for 6 months kana tswela mo amusa go ithelela nna ngwaga tse 2 kana jalo. Ya boraro ye rena ke gore re tshwaragane le bana le seabe gore ba kgone gore re thusanye mmogo gore re bone gore batsadi ba bomme ba amusang ba ka tswella ba thusiwa jang gore ba tswelle ba amusa. Bomme ba ba amusang ka lebele mme ebile ba bereka ba tshwanetse go nonotshiwa ka go fiwa thuto ka bomosola jwa kamuso ka lebele mo botshelo le mo kgolong ya losea. Ba bo ba fiwi le thotloetso e maleba gore kamuso ka lebele ya atege. Mme fa re lebile mo lefatsheng la rona re ka re seemo ke se se ntseng jang sa kamuso ka lebele.
mo lehatsheng la rona tota hala go tswa golo Batswana ke batho ba ba amusang ka lebele ina ya re ka ngwaga wa 2017 ga dirwa dipatlisiso mo bathong ba ba amusang mo dikgweding tsa 12 to 23 months mme go ithetswe la ile gore palo e nametsang hela ya selekanyo sa 81% go supa gore batho ba amusiwa ka lebele bana ba amusiwa ka lebele so mo Botswana hela tota ra re ka muswa ka lebele ya diragala hela mo go nametsang gape ya no ha re ntse re tsweletse gape o hithela ile gore le rona re le ba botsogo ra tswella re ntse re motsadi ha sena go nna belega a bentse re khona gore mo malatsing a ntha pelegi a latelo ko motseng go bona gore gone mme o tsweletse jang ntsa musa re tsweletse gape le go dira dithuto ye go utswang ke re health education mo bo member rona ba sna ha ba sna go belega go ba ruta ka bo mosola ja ka muso ka lebele re sa tswa go utwa fa bo mme ba le teng ba ba santseng ba musa ka lebele mme le fa go ntse jalo go santse go na le mabaka mangwe a ka kgoreletsang mme go amusa ka lebele ke a fe mabaka re na le bana ba ile gore ba tshola ngwana la nta go na le kgonagalo go nne le mo re go bitsa re depression bo go ra re o tshaba le gone go ka tshwara ngwana o tshaba le gone go ka amusa mme gantsi go iragala ba ba tsholang bana tota ba nta ka re ba sa itse sepe ka tsholo re be go re mo Botswana ga rena space se leng gore mo madirelong a rona ga rena ha ile gore go tate ka more bomma bana ba ka tswang ba le batsetsi bana ba ka tisiwa go bone ba ta go amusiwa ya ka mo mahatsheng a mangwe a thabulogileng bana ba khona go tisiwa ba tsena mo room eo a ba ka amusa ngwana rona mo Botswana ga rena madirelo a go nna yana go bo go nna le bomme ba ba tshelang ka kankere ya lebele kana bana le dikaku mo mabeleng so gantsi bomme ba ga ba tshwanna go ka breastfeed re be re nna le bomme ba ileng gore bone gongwe ba kile from experience wise ba kile ba amusa ba ha bana ditini especially ba ba HIV positive bana le letshogo la gore ha ba ka amusa bana ba ka hitsetsa mogare ko baneng mme ntwa mogare wa bone o ritebetse ka gore ba ne ba ha bana mashia dithini bana ba ska ba nna le mogare mme anong ha o ba bolela gore kana mogare o ritebetse ba ka ha lebele so ba na le tshogo le la go ka ha bana pele ga thulaganyo ya go ikhutsa re utile gore lebaka lengwe le le ka kgoreletsang mme go amusa ka lebele ke go boela mmerekong morago ga botsetsi re ne ra buisana le mme mongwe o amusang ka lebele mme ebile a bereka ta re tswelele le thulaganyo re utwe jaaka a arogana le rona gore ena o kgona jang go tswelela a amusa ka lebele ntswa e le mme o berekang tota go amusa ka lebele o le mme o berekang go na le di-challenge tsa gone nna ke le mme o berekang tota ke sego ka gore ke bereka governmente so ke na ka nna le yone tshwana gore ke hwe gone malatsi a boitapoloso a 84 days which is roughly 3 months it's not enough because ba mahatsha ba recommenda 6 months but rona re tsa 3 months mme a go tshwane go hana enough time ya gore o simolodise ngwana o maamuse ka lebele o sena kgoreletsa go ya tiro and then ha go setse yana o toga o boela tirong o simola go mo go teng go expressa o gama lebele go baakanyetsa ngwana gore malatsi a mangwe o ta bole go tirong o sa kgone go maamusa ka lebele so ke na ka ipaakanya mo bekeng tse tharo before ke boela tiro be ke simola go gama one mashiao ke a ba gore ke kgone ke maamusa ha ke boetse go tirong mme hala mo go berekeng ga me ke ntse ke amusa gona le dikgotso tse le gore ne ke bona gore ana ke a di itemogela ka gore ke boetse mo tirong ke ne ke bona dikgotso tsa bogone gore ha gongwe ke na go na le nako ene ka tshwanna ke gore ke ye go theogela konte ga totome ka gore gona ne ke berekela mo totome go ntse re go tsa bekiwe thiane ka bona gore mashiona ke a savileng ha ka na enough gore ngwana a sala a kgona go anya na ke seo mme la gone ke na ka tsa go tshwetsa gore ke tsamailene batho ke tswella ke ntse ke maamusa mo di breaking yana ke a maamusa mme gape le ha o boetse go tirona le mo go teng feeding hour
tsatsi le letsatsi o letela hour ya gore go amusa ngwana kwa lapeng le yone ke hour e leng gore ke a e dirisa ga ke na mathata ka gore ke berekela mo Totome ke nna mo Totome ga go kgakala le ko tirong ke kgona gore hour ya teng ke go maamusa gangwe ke kgona go ithela a robetse ha ile gore ke ithela a robetse ke e dirisa gona gape go tswalla ke go mo gamela gore ha tsogang teng a ithele one mashi a lebele a le teng botlhokwa ja go amusa ngwana ka lebele go na le botlhokwa ja e leng gore bo mo ngwaneng e be go nna le botlhokwa ja e leng gore bo mo go mmangwana ha re lebile ngwana mashi a lebele ga o thoke go reka mashi ke sone sa ntha gore a nna hela a le teng la o sena thebenyana mashi a nna a le teng ngwana o ka kgona go maamusa mo mo beteng ba bui ke gore ga dire gore ngwana a tshabelwe ke megarenyana ka gore bo ditami gangwe kgona gore be bona lesonyana gore o amusa ngwana a lebela a tswaela a le phepa ga a tshabelwe ke yone megarenyana ya go nna yalo mo gongwe la ona mashi a lebele ke gore le ona a tswa ka temperature e leng gore e siametse ngwana ga o thoke go wara ka gore a ke a thuthagatsa kana ke a reng ga a tswa mo lebele a tswa hela a siametse ngwana go a itumedisa go lemoga fa bomme bangwe ba tsweletse ba ikiteile ka thupana go fitlhela kgato e ya go amusa ka lebele ntswa dinako dingwe go kgona go seke go nne motlhofo mme motho o ka batla go tlhaloganya gore kamuso ka lebele e botlhokwa jang ga ke lebile mo ngwaneng mashi a nthanta a gantsi re a bitsang re re kgatsele ona a nthanta a mo malatsing a ntha mabedia a botlhokwa thata mo ngwaneng ka gore a kgona ngwana ga a tsholwa a kere dilo tse dingwe dikarolo dingwe tsa go di a be di se di bopege sente go na le tsela ya go sedila dijo mo re go bitsa re the gastric tract so ha nwa mashi a wa nthantao a thusa go nonohatsa the gastric tract mashi a gape a lebele a na le dikota tse e leng gore di kgona go lwantsha malwetse mangwe a ka tsenang ngwana go nna le ga go nne motho gore malwetse a ka tsena ngwana mo nka reng go na le less chances ya gore ngwana a ka tsenwa ke bolwetse especially malwetse a tshwanang bolwetse ba sukiri bolwetse ba asthma khupelo le malwetse a ditsebe le tshololo so ngwana ha musiwa ga se gantsi a ka tsenwa ke one malwetse a nao go bo go nna le gone mo mashing go na le matute mangwe a leng gore ke one tota a godisa mmele wa ngwana o ha gola o nna bothale o gola sente ga go nne mo ngwana teng ga ka a nna le mo go bitsa re obesity a nne mo kima o gola ka selekano se se rileng ka gore o tsaya dikota tsote mo go mmangwana bomme ba ba amusang go na le kgonagalo gore re amusa ana a kere ga o le moimana wa go heletsa o mmele wa ga go oketsega mme ha o tswella wa amusa go na le tshono ya gore mmele wa ga go o ka boela ko manong a le a nthapele ga o nna moimana ha mosadi a ima popelo ya gagwe ya oketsega kana ya gola gore kgone go amogela ngwana jaanong ha ta tswelela a amusa a senona a belega go amusa mo le go mo thusa gore le one popelo e boele mannong go na le mo re go bitsang re oxytocin e tabe e nna teng e le ka tota gore e buse popelo e ye mannong ngwana yo hiwang lebele le ngwa ko ra ke tsa ngwana o hiwang lebele lo hiwang thini mashi a dithini ngwana o hiwang mashi a dithini o hiwa ke mongwe le mongwe yo leng gaufi mme hela yo hiwang lebele o hiwa ke mmagwe ene botsalano ba mmangwana le ngwana go no ho ke yona nako e go nna le gore ngwana o semola go itse yo le mmagwe le mmagwe ngwana o itse yo le ngwana a gagwe so go no mo ke gone mo re go bitse ka sekgwarere go strengthena bonding gape go no go amusa mo de mo basadi ba amusang bana mabele chances tsa gore a nne le kankere ya lebele di a kotase gape ke tsa gore ke buile ha ke bua gore ha ntse amusa go na le that estrogen e producewa do tseo di tsone di thusa gore go se ka ga nna le kankere ya lela tsholo go na le yo sa amusang go thelele kana ha wa amusa ka lebele ga go tlhokane le gore wena o tsoge phakela kana bosigo kana leng o re o dira mashi
mašwi ao a nna le teng ka nako tsotlhe ebile a nna a ta ka mogote o lekanetseng ga gona mogoteng ke a go thuthatsa o mo ga mašwi a se nang le haele bo lerole bo eng le dintsi tse dintle tse di tang le kamoso ka lebele mašwi a lebele a na le dikota tsotlhe tse di thokafalang mo kgolong ya losea jaaka re sa tswa go utlwa fela jaaka le sethogo sa monongwaga se remeletse mo go emeng nokeng bomma bana bogolo jang ba ba berekang ka jaanong ruto gore ba tsaya karolo ka go farologana jaaka kwa malwapeng kwa ditirong le setšhaba ka kakaretso sabe sa bone ke sefe mo go netefatseng gore kamoso ka lebele ya diragala Sabe sa ba ba kwa lapeng go kgonagatsa kgang tsa kamoso ka lebele ke gona gore e re ga ba le ko dipateleng ka nako tsa botshedi be ba ntse ba kopa information gore tota ba tsamaise kgang e ya kamoso ka lebele jang ya le gore go na le ha e leng gore ga ba tlhaloganye teng ba nne ba botse bone ba botsogo ka nako tse e leng gore ba taba ba sedila ko dipateleng ba phiro ba swantse gore ba he bana batsadi ba nako ya go amusa ba swantse gore ba ire melao e leng goreng e ha bana batsadi bao nako ya go amusa ya ka malatsi a boitapoloso a batsetsi a leng gore re ka bitsa re paid maternity leave ba ba ha yone nako ya awara ya go amusa ha se tsa boetse motsadi a se tsa boetse ko tirong ya ko tirong tota ke tshwanetse gore re ire lehelo le leng gore ba tsetse ba rona ba ka kgona go amosetsa bana teng kana re nne re ba rotloetse re ba support ya le gore ba kgone go rotloetsa gateng go amosa bana ba bone emma go nne le a e leng gore go ka amosetswa teng hela sente ebile gape go nne le a le gore motsadi o ka nna le nakonyana ya gore a ye go gama one mašwi a ngwana go nne free hela ba phuthologe gore ba ka tsweledisa dikgang tsa kamoso ka lebele re bone mosola wa kamoso ka lebele mo botsogong jwa losea le jwa mmangwana ebile re bone le tse di ka dirwang go rotloetsa kamoso ka lebele gore e nne mothofo go diragala ta re tswelele le thulaganyo re utlwe mo go bomme gore bone ba tlhaloganya botlhokwa jwa go amusa ka lebele e leng ja lebele a botlhokwa thata santha a na le dikota tse e leng gore di tlhokwa ke ene ngwana gore a kgone go gola a lwantshe malwetsinyana a tshabelelang bana no malethelele gore bana ba tegang ke a tshabelelwa ke malwetsi so gape go thusa le gore nna ke le mmangwana ke kgone go bonda le ngwana ke itse ngwana ga a lwala yana ke kgone le gore ngwana yo ga a tsoga gore a go tshwanela a mosiela a tami a le ko hela yalo so ke kgona go bona gore ngwana yo tsatsi le no ntse jang so mašwi gape o ne a lebele a thusa mo tshomarelong ya madi ga o sena madi yana ga o tshwenyege because o amusa ngwana ka lebele nka ba gakolola hela gore ba amuse bana ba bone ebile ba se ka re ngwana ke o godile normally ba bangwe ba te ba re nya ngwana a setse a simolotse go ja ga ke mo amuse nya tswalela hela o amuse ngwana le ha ntse a ja yalo mo amuse mašwi a teng a botlhokwa hela thata go amusa ngwana ka lebele go na le botlhokwa hela thata ka gore ga o amusa ka lebele le na le dikotara tse dintsi tse di thusang mo kgolong ya ngwana mo nako ya gompiekwana nka mo amusa la go ithelela mo ke kgaogana le ene ka gore ke santse ke na le ene o santse a mo go 2 years ela nka ba gakololela gore go botlhokwa gore le bone ba tswelelela ba amuse ba ska ba re tiro ya ba kgoreletsela mo go amuseng ngwana go botlhokwa gore ngwana a amusiwe ka lebele ka gore dikotla ka bontsi di tlhelwa mo lebeleng mašwi a lebele o kgona go mo amusa nako nngwe le nngwe ga a tlhokang le gore wa prepare ga a tlhokang le gore a ngwana a nngwe le yone temperature e siame mašwi a lebele temperature a tee tabe e siamela gore ngwana o ka mo amusa immediately ela gone ga a tlhoka lebele a na le dikotla gape ngwana teng tlheleng a sa lwale thata nna ke ikaeletse go mo amusa a pantšhela a tena 2
bomme ba thoka thotloetso mo go ba ba tshelang le bone ga mmogo le kwa meberekong ya bone gore ba kgone go amusa ka lebele. Ta re tswelele re utlwe gore seabe sa bangwe ba madirelo ke sefe go rotloetsa kamoso ka lebele. Rona ga re na le mmereke ga ima ra mo rotloetsa gore lebele le mosola le botlhokwa go botlhokwa gore a mose ngwana. Se se diragalang gore ga se na nna a belega nna motsetsi o hiwa 84 days which is 3 months gore a ye go amosa ngwana. Ga se na nna a tswa ko botsetsing o hiwa another 6 months gore a tla tswela amosa ngwana. Go na le 1 hour breastfeeding period and then re make sure gore mma ngwana re mo o tsana phakela a ba go chaisa ka half 4 before end of shift a ya go amosa gape ngwana ka gore re lemoga bomosula jwa go amosa ngwana ka lebele. Ga mma ngwana a amosa ka lebele ngwana ga ana go ama ke malwetse gape ngwana wa go gola itekanetse. Nna se nka se rutetsang bahiri ba bangwe ke rutletsa gore ba itse se bomme gore go mosola gore ba dire bana gape ba ta kgona gore ba ba he feeding hour period ba ska ba tshaba gore ga ka ima dira ngwana ga na go thusiwa ka go bona feeding hour period gora mose ka lebele. Lephata la botsogo le tswelela le tsaya boikarabelo jwa go thomamisa gore kamoso ka lebele ya rotloediwa ebile ya sirelediwa go netefatsa gore bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga bothano ba gola ba itekanetse. Lephata le dira se jang. Sa ntlha hela se re se dira re le lephata la botsogo ke gone go rutuntsha batsadi go rutuntsha batsadi ka botlhokwa jaaka moso ka lebele le gone go swella ba amusa ka lebele mo nakong e rileng. Se sengwe gape re le lephata la botsogo se se dirwang ke gone gore batsadi ba ba amusang ka lebele gore ngwana hela motsadi hela a sena go nna a belega for 6 months re tswella re mo neela dijo se e leng gore o kgona gore ha dija ba ntse a ithusa ka tsone gore a kgone go tswella a kgona go amusa ngwana ka lebele ka gore go botlhokwa gore ngwana a tswella ntse a amusa ka lebele. Go tswa go gape se sengwe ke gone gore re dira le maphata a tshwana bo UNICEF le bo WHO hela go tswella le go ka go rotloetsa ka moso ka lebele hela lehatshe ka bophara re le Botswana. So tota hela ka moso ka lebele ke selo se e leng gore tota se botlhokwa hela thata. Re tsweletse ka go rutuntsha ka gore tota hela go setse go supaetse gore bana ba ba amusitsweng ka lebele ba sireletsega mo malwetseng a harologanyeng. So ka moso ka lebele ke selo se e leng gore re le lehatshe re se tutile re tswella re ntse re se rutuntsha. Hela se re ka rotloetsang setšhaba ke gore re lebile one sethogo sa letsatsi le se e leng gore se gane le thata mo go bomme ba tabong ba amusa mme ba bereka ke go rotloetsa setšhaba hela gore a re le setšhaba re itse gore ka moso ka lebele e botlhokwa ba bereki ba rona a ba re leke go ba ha nako ya gore ba tswelle ba ntse ba amusa re tswelle re ntse re ba support-a re itse gore go lomoga gore hela batho ba ba bereka mo diofising tsa puso go tewa mongwe le mongwe a o ko lapeng o hirile mme o berekang a o ko morakeng o hirile modisa wa gago a ke mo shopong a ke mo goeng a re itseng gore bo mme ha ba tshwanetse gore ba le mo maternity leave a re ba hense baka sa gore ba amuse ba tswelle ba godisa bana le go ba itsise gape gore re teng re le ba le phata la botsogo mo totomedi HMT kana hela ka mo dikgaolong tsotlhe tsa Botswana le phata la botsogo le ikadile le hatse ka bophara a ha batho ba na le dipotso ba nne ba tswelle ba teko go rona ba teko botsa re le rona re tana re ntse re tswella re ruta hela re isa molaetsa go setšhabeng ka go harologana.